Kwa nini mumekuwa hapa? Hapa ni ku district Saximana wanaandika district ya Kapemba. Bandugu yetu ba territoire ya Uvira biko hapo walikuwa wanafungiwa. Raison kusema kwamba ni Rwanda. Ndio tulikuja hapa kuwafungulisha na kuonesha vitambulisho vyao kama haviko Rwanda. Ni watoto wa territoire ya Uvira ni Bafuliru. Sasa constitution nasema kila mkongomani iko na haki ya kukaa nafasi yake wanapenda, na ndio pale wanaishi Mkatanga. Na wakati sisi community ya Lumumba tulisikia kama watoto wanafungiwa tu ni Wanyarwanda, tukusanyisha tukasema haitawezekana, tunapasha kubatetea. Ndio kitu kwa wakati mnapoambiwa kwamba mko Wanyarwanda inawafanya nini? Inatuumiza sana sababu Wanyarwanda biko wako sisi ni Bakongole na tunajua kwenye viko na hatuwezi kutafuta kuwa na nationality nyingine. Mungu alitupatia Kongo na kufanya Wakongomani na tunatosheka na hilo. Nini mnaambia serikali ya Kongo kutokana na hali nzima ambayo mnapitia ndani ya Katanga? Tunaambia mkubwa gouverneur wao Katanga, mzee tusaidie, sababu Mkongomani iko na haki ya kuikala nafasi yake kwa anapenda, na gouverneur tusaidie kwamba watu wa territoire ya Uvira wakuwe na haki ya kuishi mu Katanga au Grand Katanga au fasi yote Mkongo bila kuwa na problem. Na president de la Republique tunakuomba utusaidie sana, sababu territoire ya Uvira inafanya barriere kwa avancer ya barebeli. Territoire ya Uvira iko na wazalendo wa kweli, tunaomba tupatie heshima, sababu wakati mtu wa Uvira kwenye iko anapaswa kuwa na heshima, sababu anasaidia serikali ya Kongo leo kama hakuna avancer ya barebeli, sababu mtu wa Uvira alishimama kwa ajili ya kutetea nchi na tunapasha kuheshimika fasi yote tutakutaniwa. Tunashukuru kwa president wa Selile Arwashi, president wa jeunesse, coordination ya jeunesse, watu wote walifika hapa kwa ajili ya kuya kutetea hii haki ya wandugu zao. Tunaamini kwamba hii itakuwa ni mwisho kwa watu wa territoire ya Uvira kukamatiwa ovyo ovyo kama ni Wanyarwanda, na tunaomba kwamba ikome kabisa, isirudie tena. Asante sana. Mwana Barwande ndio sababu ya kutia kwamba tuko Barwande omumanke tunapigana na Barwande juu ya kudefendre Kongo. Donc kama ni affaire ya kusema que juu tuko frontière mwana Rwanda ndio kisa ya kutuita kwamba tuko Barwande. Donc umu mkongo hamuna bakongole parce que kesho nayo benye biko mu frontière na Bazambi batabaita ya kwamba biko Bazambie. Benye biko frontière mwana ba Angola batabaita ya kwamba biko ba Angolais. Au juste c'est quoi? Donc taonekana ya kwamba mu Kongo hamuna bakongole parce que pays yetu iko frontalier na pays zingine. Kwa hiyo tutapenda kuomba kwa serikali yetu iache ile mambo ya kuingiza balkanization mu wananchi. Tunapenda sote tuwe kwa kimoja ili nchi yetu tuweze kuidefendre. Asante sana bwana mweshi. Sisi wa serutisa wa enzi ya Republiki tunasitishwa sana na serikali ya province ya Katanga ambayo inaendelea kututendea. Kwa sababu mimi najua sisi wa sortisa wese sirtu sisi wa vijana wa Kifuliru na Wavira, sisi ndio tuko kufro leo ambao tunakatala balkanizasyon ya nchi, na sisi ndio tunabare enemi kuto kuprogrese ku province ya Katanga leo. Lakini tunashangazwa leo sisi ndio ba victime Mkatanga kwanza kutafutishwa. Aseshie batutafute pale pote batatuona kama sisi tuko Banyarwanda. Hii inaleta sana kero sana kwenye sisi raia ya Sud Kivu. Sisi tunaona kama kolonele mwenye ako hapa leo ku district ya Rwashi yani ya Zambia hapa. Ule koloneli mimi naona kwangu mimi nasema kama ni msaliti wa nchi. Anasaliti chef de l'etat kwa sababu hawezi kuwa anatendea au watu ambao wako wanafanya kinga ya adui. Leo anaanza kuwawinda kuwafunga. Na ndio maana tunatoa malalamiko yetu kwa ministre wa interieur, kwa commissaire provincial, kwa komanda region, kwa kuweza kutulindia usalama wetu, kwani sisi kama tumekuja huku na sisi tuko na haki ya kuishi kama raia ingine jinsi zinavyoishi na kama makabila zingine zinavyoishi. Hapana kabila kwanza kuindana, kabila hii anza kuinda ingine, hii anza kuinda ingine, itakuwa jikuta
tunashindwa na vita ambavyo wenyewe tuko navyo, kwa sababu ni vita hivi vita tuko navyo ni vita vya kushirikiana kwa kila kabila ili tuweze kuishinda, hapana kwanza kuindana si wenyewe kwa si wenyewe. Na tunasema asante kwa vijana wote wa Fuliru ambao walikuwa kuongeza pale, usiangalie maparti pre puisque ko mtu mwingine anaanza jikuta eko mutwe nani jo nani huyu Jean de Dieu Mulenda anajikuta eko mwa ile group mais asisaulike kwamba ni ressortissa wa West, wakati kwa problem ya mtu wa kutoka West na yeye mwenyewe anajidai kuwa mtu wa West, anapashwa ahudhurie, afike, aonekane pale tena mwaraka sana, naye asaidie community puisque problem tuko napitia. Vice President anasema umusikie problem kwa community, kila mtu yuko na ile obligation iko na ile damu ya kuwa resource sawa West, afike pale hata kama hatachangia mambo ya kusema ke huo badelege weko pale, anaweza kuwa pale yuko na angalia presence yake ionekane pale, ile itakuwa inatusaidia bila kuenda mambo ya makanisa na bila kuenda mambo ya maparti. Umoja tu ionekane pale na nguvu na umoja na effective ionekane pale, ile itakuwa inasaidia community bila kwenda ngambo ya parti na ngambo ya makanisa, ile itakuwa inatusaidia sana na inatupatia nguvu. Shida ilitokana na wandugu yetu ambao walikuwa wanafungwa hapa kwa nia ya kusema kama wao ni watu wa ngambo, hususa zaidi ni Wanyarwanda. Lakini baada ya kufika kutokana na umoja ambao tuko nao hapa kwenye mji wa Katanga, tukafika na hiyo tatizo, wa viongozi wetu ambao wanasimamia komuniti yetu ya Wafuliru na Wavira wameimaliza, na tumesema asante na shukrani kwa Mungu kwa sababu wakuu viongozi wetu walitusingia na wakatukubalia ombi letu, na ilionekana wa vijana wote ambao walifika hapa kwa kuja kusikia hiyo habari ambayo ilifanyika, wakakuja kufanya hiyo usaidizi. Na jambo la pili hususa zaidi, sisi ni wakomersa. Muda mwingine tunaendaka kukuko kwenye mtaa wa Centreville kama mji mkuu wa vile ya Lubumbashi kuchuruza vyombo. Muda mwingine wanakuwa wanashikwa wafanyabiashara. Sasa wanakuwa wanashikwa kwa hiyo jambo la kusema kuwa ni watoka mbali hao watoka nchi jirani. Sasa na hususa zaidi hatujui kama sisi watu watoka este kama sisi ni Wanyarwanda au sisi ambao tulijikuta kuzaliwa kule tunajikuta kama sisi ni Wanyarwanda. Na hilo jambo sana kila mara linakuwa linatutatiza kusema kuwa sisi ni Wanyarwanda, japokuwa sisi tunazaliwa mu province ziko tofauti, tuko na 26 province na mwile 26 province tuko na ma frontiere mingi sana. Mwile ma frontiere mingi kuko batu ambao wanazaliwa mwa hiyo nafasi za kuachana. Hususa zaidi yenye tunatakiwa kuomba kwa wakuu viongozi kuanzia kwa rais wa nchi na kamati lake lote nzima kwa ujumla, kuanzia kwa ministre, kuanzia kwa gouverneur, magavana wetu, ba maire de la ville, ba chef de quartier, bakuwe banatukulia hili jambo